ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ध्यानं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौतुकं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो हृदे गोपालचूडामणि अतिशतरुणी करार विहरद कल्प प्रसूना प्रदम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलारे निर्वाण निर्वाकुलम स्रस्ता स्रस्ता निबद्ध निबिरस गोपी सहस्रावेतम हस्तन्न ताप वर्गम गिलोदारम किशोराकृतिम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रजाप्रियं कृष्ण द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम। श्रीमद्भागवत को सप्तम स्कंद को सातवां अध्याय। नारदोवाच एवं दैत्यश्रुते पृष्ठो महाभागवतो सुर उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनमाशितं। प्रह्लाद उवाच पितरे प्रस्थितेऽस्माकं तपसि मन्दराचलम् यद्वदमं परं चक्रुर्विबुधा दानवात् प्रते पिपीलिकैरिव दृष्ट्या लोकोपतापन पापेन पापो वाच्यते बाधिनो वासवादय तेषामति बलोद्योगं निशम्य सुरयो तपा बद्धमानं सुरर्भितं दुर्भवे सर्वतो दिशम् कलत्र पुत्र मित्रार्थ गृहान् पशु परिच्छदान् नावेक्षमाणा त्वरिता सर्वे प्राण परिषव बलोत्पन्न राजशिबिर मम राजकाङ्क्षिण इन्द्रस्तु राजमयी सिंहातरं मम चाग्रये नियमानं भवतु विघ्ना कुरदे यदृच्छया गत तत्र देवर्षिरे ददृशे पति प्रामैनं सुरपते नेतुर्माश नागसं पुञ्च मुञ्च महाभाग सतिं परिग्रहम् इंद्रोवाच अशस्राधरे वीर्यमभिष्ययं सुरसदृश अर्षतां यावत् प्रसवं मोचेर्द पदवीं गत्य। नारदवाच अयं निष्किल्बिष साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते सत्यमनन्तानुतरोपरि इत्युक्ताभ्यायन्द्रो देवर्षे मानयन् वच अनन्तप्रियभक्तेन परिक्रम दिवययो ततो नो मातरं निशिं समानीय निजाश्रमम् अश्वाश्रेष्ठदां वत्से यावत् बर्दुरागम तथेता वासिदे देवर्षैरन्ति साम्य कुतो भय यावद्दैतपतिर्घोरा तमसो तपसो न निवर्तत ऋषि पर्यचरत् तत्र भवत्या परमया सति अन्तर्पत्नी सुगर्भस्य क्षेमाय च प्रसूतये ऋषि कारुणिक तस्य प्रदादो वयमेश्वर धर्मस्य तत्त्वज्ञानं च मामाशोदिश्य निर्मलम् तत्तु कालस्य दीर्घत्वात्तिरोधरे ऋषिणानुगृहीतं मां नादुनाप्यगः स्मृते भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धा दते वच वैशारदेति श्रद्धा त्रिबालानां चैवे यथा जन्माद्यशनिमे बाबा दुष्ट देह समात्मना फलानामिव वृक्षस्य कारणेश्वर मूर्तिना आत्मा नित्य शुद्ध एक क्षेत्रज्ञाश्रय अभिक्रिय सदृहेतुर्व्यापको संवनावृत एतद्द्वादश विद्वान्नात्मानुलक्षणे परै अहममेत्य सर्वाभं देहादौ मोहजं त्यजे शृणयतापग्रावसुहेमकार चेतेषु वेगे तदभिज्ञाप्नुया चेतेषु देषु तदात्मयोगैरध्यात्मभिर्ब्रह्मगतिं लभेत अष्ट प्रकृतया प्रोताश्रय एव एतद्गुणा विकार षोडशाचारे पुमानेक समन्वया धियास्तु सर्वसंघातो जगत्तस्योरिति द्विजा अत्रैव मृषपुरुषो नेति नेतिं पतत्यजे अन्ये व्यतिरेकेण विवेकेन सतात्मना सर्गस्थान समाज्ञाय रे मृषद्वि रसतर बुद्धिर्जागरणं स्वप्न सुषुप्तिरिति प्रीतय यं तायेनैवानुभूयन्ते शुद्धच्च पुरुषः पर एव त्रिवर्णे परस्तैर्बुद्धिभेदे क्रियोद्भवै
स्वरूपात्मनो बुद्धिर्गन्धर्वायो विभावनया एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धन अज्ञानमूलो पार्थो विपुंस स्वप्नैवेश्यते तस्मात् भवद्विकर्तव्यं कर्मणा त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योग प्रभाव परमो श्रिय तत्रोपाय सहस्राणां मयं भगवतोदित यदि सुरे भगवती यत यैरञ्जसारति गुरु शुश्रया भवत्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन समभवतानाम् ईश्वराराधनेन वा श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तिनैर्गुणकर्मणाम् तद्वादाम्बुराध्यानात् तत्लिङ्गे हणादिभि हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानाथ ईश्वर इति भूतानि मनसा कामस्तं साधु माने एवं निर्जित षड्वर्गै क्रियते भवतिरीश्वरै वासुदेवे भगवते आसं लभते रतिम् निशम्य कर्माणि गुणान् तुल्यान् बिर्बाणि लीला तनुविकृतानि यदाति हर्षद पुलका सृगाद गदं प्रत्कण्ठ उद्गायति रौतिरित्यते यदा ग्रस्त एव क्वचिद्दश त्यक्रन्दते ध्यायति बन्धते जनम् मूषमन्नौति हरेः जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रप तदापुमान्नुत समस्त बन्धना तद्भावानुकृत सयाकृते निर्दग्ध बीजानुसयो मयेयसा भवति प्रयोगेट अदोषजालाम्ब्याशुवात्मन शरीरिण संसृति चक्रशातनम् तब्रह्म निर्वाण सुखं विदुर्बुधा ततो भवद्यं हृदयेरिदीश्वरम् कोटि प्रयास सुर बालका हरेरुपासने हृदि छिद्रवर्षत ससात्मन सख्युरशेषदेनां समान्नतं किं प्रियसोप राय कलत्रं पशव सुतादयो ग्रहमयि कुञ्जर कोशभूतय सर्वेऽर्थकामाश्चलवङ्गुरायुष कुर्वन्ति मत्सर्च क्रियद्गृहं चला एवं लोका कर्तुभिः ऐष भावसातिशयामि निर्मला तस्मात् दृष्टश्रुतदूषणं परं भवतैकयशं वदतात्मलाब्धये एतद् विद्यन्मान्य सकृन्नर करत्यतो विपर्यास ममोघं विन्दते फलम् सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्पय कर्मभिः तदा प्रतिहतो दुःखमनिहाय सुखावृत कामन् कामयते कामेर्यदर्थमिह पुरुष स वैदेयस्तु पारज्ञो भङ्गुरो यस्तुपैति च किमु व्यवहितापत्र दारगारधनादय राज्यं कोशगजमात्र वृत्त्यर्था समता वृता किमेतैरात्मना तुच्छैः सदेन नश्वरैः अनर्थैरर्थकाशान् नित्यदानन्दमोदये निरूप्यताम्या स्वार्थकीयान् देववृतोऽसुरा निषेकादिशवतासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यगभते देयेनात्मानुवर्तिता कर्मभिः तस्मादर्थात् कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रया भजतानि हयात्मानं मन्ये हरिमीश्वरम् सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वर प्रिय भूतिर्महाद्विश्वभूते कृतानां जीवसंगीतम् देवेशुरो मनुष्यो वा यच्च गन्धर्व एव च भजन् मुकुन्द चरणं स्वतिमान् स्यात् यथा वयम् नालं दत्तं देवत्वं ऋषिष्यं बासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृतं न बहुकृता न दानं न तपो निज न शौचं न व्रतानि च प्रियते मलया भवता हरिरानद विडम्बनम् ततो हरो भगवती भवतीं कुरुत दानव आत्ममप्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैत्या यच्च रक्षांसि त्रियशूद्रा ब्रजौकस पापजीवा सन्ति यच्युतां गता एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंस स्वार्थ परस्मृत एकान्त भवतिर्गोविन्द यत् सर्वत्र तदेक्षणम्
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरितं दैत्यपुत्रानु शासनं नाम सप्तमोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत्। भवते सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकीन गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अथाष्टमोऽध्यायः। नारदोवाच अथ दैत्यसुतां सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहुर्निरपद्यतान्नैव गुरुपनुशिक्षिताम् आचार्यामुतः तेषां बुद्धिमेकान्तशान्तिताम् आलक्ष्य वितत्वरितो राज्ञापेदयेत् यथा श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुःखं तनयानयम् कोपावेशचलद्गात्र पुत्रमन्तु मनोददे क्षिप्ता परुषया वाचा प्रह्लाद मतदहरणम् आहेचमान पापेन तिरश्चिनेन चक्षुषा प्रश्नया भरतं दान्तं बद्धाञ्जलिमपतिताम् सर्पपदाहतम् इव श्वसन् प्रकृतिदारुणा हे दुर्विनीतमदान् मन्कुल वेदका राघव तौदं मत्शासनोदूतं नैषे तादयमाचयम् कुरुदशेष कप्रान्ते त्रयोलोकाक्षयेश्वर तस्मै बीतवन्मूढ शासनं किं बलोत्तया प्रह्लादोवाच न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां च परेषां परे बरे वेधिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता स ईश्वर काल उरुक्रमोषा बुधस सप्तवरेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमश सृजतपत्यन्ति गुणत्रयेश जवासुरं भावमियं भवात्मात्मना समं मनो दर्शन सन्ति विद्दिश इति उत्तथातितान् तद्देहनन्तस्य महत्समर्हणम् दशन पुरा सन्न विजितलोपतो मन्यन्त एकेषु जितादिशो दश जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनां सातोऽसौ अप्रभाकुत परे हिरण्यकश्यपुरुवाच तोते तम्मातुकामोऽसि योतिमात्रं विकल्थसे मुमर्षुणामि मदात्मानं ननु सर्विप्लवा गिरा तोतया मन्दभाग्यो तो मद्दन्यो जगदीश्वर काशो यदीश सर्वत्र कस्मात् ताम्बे न दृश्यते स्वं विकतवानस्य शिरकाया धरामि दे गोपयेतारेत्वा दय्यते शरण निवेशितम् एवं दुरुते मुरर्दयरुषा सुतं मा भागवत मासुर खड्गं प्रगृह्यत पतितो वरासना तम तदाटाति बल सुमिष्टिना तदेव तस्मिन् निनदति भीषणो बभुगयेनान् डकटा अमस्फुटन् यमे स्वदेष्णु प्रगतं त्वजानयदय श्रुतं स्वधामाप्य यमङ्गमे निरे सविक्रमन् पुत्र पदेव सुरोजसा निशम्य निराद महपूर्वमद्भुतम् अन्तःसभायां न दृढम् स तत्पदं वितरत सूर्येण सुरार्योथप सत्यं विधातो निजवृत्तवासितं व्याप्तेज भूतेषु निखेषु चात्मन अदृश्यतात्यद्भुतरूपमद्भुवन् तं मे सभायां न मृगं न मानुषम् ससत्त्वमेनं परितोऽपि पश्यन् तं वश्य मध्याह्ननुनिर्याणम् नायं मृगो नापि नरो विचित्र मौकृमे तन्मृगेन्द्ररूपम् मीमांसमानस्य समुत्थितो ग्रतो निशिम्य रूप तदलं भयानकम् प्रतप्तचामी करचन्दलोचनम् फुलशटाकेशर जीवृताननम् कराल दृष्टे करवार चंचल सुरांतजीयं भ्रुकुटी मुखोत्पलम् ददुर्भकर्णं गिरिकन्दराद्भुत भ्रान्ताशनाशम् अनुवेद भीषणम् दिवि पृषद काम मदीर्घविपर ग्रीवोर्वाच तरमण्डमध्यमम् चन्द्रांशु गौरे छुरितं तनुगुरै
विश्वज्य भुजानि कसं नखायुधम् दुरासतं सर्वनितेज रायुध प्रवेग विद्रावित दैत दानवम् प्रायणमेयं हरिणोर्मायिना वदस्मृतो नेन समुद्रतेन किम् एवं भवं तब्य पतद गदायुधो नददृशिं ययति दैत्यकुञ्जर अलक्षितो नो पतितो पतङ्गमो यथा नृसिंहो दशिशोऽसुरः तदा न तद्विचित्रं खलु सत्यधामनि श्रुते दशायो नु पुरा विवातस्तम ततो विपद्या व्यानन्मासुरो निशा नृसिंह गदयोरुवेगय त्वं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो मौरगं तादृशुतो यथा ग्रहे शतस्य त्वद् कलितः तदासुरो विक्रीडितो यद् दये गरुर्मत हंसादमन्यन्त तौ कशो स्मरा गणात् सदा भारत सर्वसिन्नपा त्वं मन्यमानो निजवीर्यसङ्केतम् यद्दत्तमुक्तो निहरिमासुर पुनः तमासज्जत खड्ग चरमणि प्रभय्य वेगेन जितश्रमो मृदे तन्मिषेण वेगं शतचन्द्रवर्त्मनि चरन्तमच्छेदमुपर्ययो हरि कृत्वाट्टहासं खरमुद् सनोद्बलं निमीलिताचन्द्रग्रे जहाजव विश्वस्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरेर्व्यालो यथाखं कुली सा च तत्त्वजम् दर्वायुर आपत ददरलीलया नखर यथायं गरुडो माविशम् सम्राम् वधुस्पेच्छ कराललोचनो बेतारनान्तं बिलि सजीवया अश्रीलभावता ऋणकेशराननो यथान्द्रमाली दिपहत्यता हरि नगाङ्गो रोदपाटित ऋतुसररुह विसृजतस्यानु चरानुगायुषम् अहन् समन्तान् खशस्त्र पाणेवीर दुर्दण्डयुतो मुपतान् सहस्रश शटावधूता जरदा परापतन् ग्राचता दृष्टिविमुष्टिरोचिष अम्बोदय श्वासहता विचुश्रुभोर निरीदिभीता दिगिवा विचुकृशो दतो शटोच्युत विमान संकुला प्रत्सर्पतस्मा च पदातिवीरिता शैलासमुत्पेतुरमुष्यरमसा तत्तेजसाखं ककुशो न जीरे जीरे ततः सभायामुपवेष्टमुत्तमे निपासने समृत तेजसं विभो अलक्षिता दैरथमत्यवर्षणं प्रचण्ड वक्त्रं नववाद कञ्चन निशम्य लोकात्रयमस्तकज्जरं तमादिदैवमरणाहतं हृदे प्रवर्ष वेगोद् कलिताननाब्मुहो प्रसून वर्षेर बभृशो सुरत्रिय तदा विमाना बलिभिर्नवातरं दिदिच्य सङ्कुलमासनानिकाम् सुरानिका तन्दुवयतदिग्निरे गन्धर्वमोख्यानरितुर्जुगोस्त्रिय तत्रोपव्रज विविधा ब्रह्मेन्द्रगिरिशादय ऋषय पितर सिद्धा विद्याधर महोरगा मनव प्रजनां पतयो गन्धर्वाप्सरचरणा यच्च किं पुरुष तात बेताला सिद्धि किन्नरा ते विष्णु पार्षदा सर्वे सुनन्द कुमुदादय मूर्मि पदाञ्जलि पुटासीनं तीव्र तेजसम् ईडिरे नरसार्दूलं नाति चूरतराम्पितं ब्रह्मवाच न तस्मनन्ताय दुरन्तसहृतये विचित्रवीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वसर्गातिथि संयमान् गुणैः स्वलीलया ददते व्यात्मने श्रीरुवाच कोशकालो युवान्तते हतोऽयमसुरोतपक न तत्सुतं पायुपाश्रितं भवतं ते भवतव शरैन्द्रोवाच प्रत्यानिता परम भागवता प्रत्यानितां परम भागवता त्रायतान सवाया दैत्याक्रान्तं हृदय कमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि कालाग्रतं कियदिदमो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्ति तेषां नैव मतं नारसिंह परे किम् श्रीरुवाच तो
सोमनः तप पारमात यदात्मतेजो येनेदमादि पुरुषात्मगतं ससर्ज तद्विप्रलुतं नमो नाद शरण्यपाल रचाग्रेत बभुषा पुररं नमस्ता पितृवात श्रद्धानि श्रद्धानो वे भुजे प्रसवन्तनुदैर् दत्तानिदेत समयेऽपि विबदति लाम्बो दशोदरान्नखविदान बपाचार्च तस्मै नमो हरये शिलधर्मगोत्रे सिद्धावतु योनुगर्ति योगसिद्धामसादो ग्रहारसिदे योगतपोबलेन नानातपं तं नखनैर्निदारा तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो निसिंह विदधारावतु विद्यां पृथग्धारणयानुराध्यां नन्येशदज्ञो बलवीरदेवत सम्येन सख्यो वसुबद्धतं मया निश्रियं प्रणतास्म नित्यं नागावतु येन पापेन रत्नानि श्रीरत्नानि एतानि च तद्वच्च पाठनेनाशं दत्तानन्दनमस्तुते मानवतो मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसे तव भवता कलश उपसंहृत प्रभो करवामते किमनु साधु किङ्करान् प्रजापतौ प्रदेशा वयं ते परेशा विसृष्टा नयेन प्रजा वैसृजामो निषिद्धा स एष तोया मित्रभद्राचरुषदे जगन्मङ्गलं सप्तमूर्ते बतार गन्धर्वावतु वयं विभूते नटनाट्य गायका यदात्मसाक्षाद्वर्य विलोदशा कृता स एष नीतो भवता दशामिनां किमुत्पत्तिस्कुला कुशलाय कालपते चाणवतु हरे तवाङ्घ्रि पंकजं भावपगर्माश्रित यदेश साधवक्षया त्वया सुरसमापिता यच्छावतु वयमनुतर मुख्या कर्म वेत्ते मनोज्ञै तरिदयदिति सुतेन प्रायितां वायकत्वम् सतो जन परितापं तत्कृतं जानता ते नरारोपनीत पंचतां पंचविंश किं पुरुषावतो वयं किं पुरुषान्तं तं महापुरुषेश्वर आयं कुरुष्टो नष्टो दिग्दिक् कुनमा साधुवीरदया पैतालिवतो सभासु सत्रेषु तमाबलं यशो गीत्वा सपायि महति लवामये यस्तं विनश्विद मृषमेक दुर्गनो निष्ठाता ते भगवान्यथामय किन्नरावतु वयमीश किन्नर गणा तवानुगा दितिजेन विष्ट ममो नानुकारिता भवता हरेश वृजिनो वसादितो नरसिंहनाथ विभवायनो भव विष्णु पार्षदावतु अद्वैत दरिनार रूपमद्भुतं ते दृष्टं तत्शरणद सर्वलोक सशर्म योऽयं ते विधिकरैष विप्रसप्त तस्येतं निधनमनुग्रहाय विद्म इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससहितां सप्तस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यराजवधे नृसिंहस्तोत्र नामाष्टमोऽध्याय हरि ओं तत्सत् भवती सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रथमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति अथ नवमोऽध्याय नारदोवाच एवं सुरादय सर्वे ब्रह्मरुद्रसुर पुरःसरा नोमयितु मशकन्मन्नु सरम्भं सुधुरासदम् साक्षात् श्री प्रेषिता देवे दष्टा तन्मदद्भुतम् अदृता सुतपूर्वता सानोपेपाय शङ्किता प्रयात प्रेषयामास ब्रह्मवस्थितमन्तिके तात प्रशमायोपेहि स्वपितृकुवितं प्रभो तथेति शनकैराजन् महाभागवतोर्वक उपेत भुविकायेन ननाम विदिताञ्जलि स्वपादमूले पतितं तवर्वकं विलोक्य देव कृपया परिवृत उत्थाप तच्छीर्ण ददात् कराम्बुज कलाय मित्र तदयां कृता वयम्
सतत्करस्य पर्श दुताखिला शुभ सबद्ध विभूत परात्मदर्शन तत्पाद पद्म मृदि निर्षितो ददो ऋषत्तनु किन्न हृदय सुलोचना अष्टौ दिशद्धरे मेघाग्रमण सुसमाहिता प्रेम गदगदया बाच तन्नस्त हृदय क्षण प्रह्लादौच ब्रह्मादय सुरगणा मनयोथ सिद्ध्या सत्य कथा नमतयो बत संप्रभाय नारादितो पुरुगुणे रघु नापि प्रिप्रो किं तुष्टु मरति समय हरुरो न जाते मन्ये धनाभि जनरूप तपश्रुतौज तेज प्रभाव बर पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो भवत्यातुरोष भगवान् गदयो तपाय विप्राद दिशड गुणयुता दर बिन्द नाभ पादार बिन्द विमुख छवतं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पित मनोबत नेहितार्थम् प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमान नैवात्मं प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं धनादि विशुद्धं करुणो वृणीते यदा यज्जनो भगवते विदधीत मानं तथात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री तस्मादं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना मयि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्ग मनो प्रवेट पूयेत येनैव मानं वर्णितेन सर्वे यमे विधिकरा तव सत्यदाम्नो ब्रह्मादयो विवेशन तुर्विदन्त क्षेमाय भूतय हुतात्म सुखाय तस् विक्रीडितं भवत रुचिरावतरे तदेच मन्मसुरसात सुदाद्य मोदेत साधुरविवृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं ऋषिं विभयाय जना स्मरन्ति नाम विभजिततेति भयानकास्य जीवार्कनेत्र भ्रुकुटिरवशुभ्रद्रष्टा अंतराश्रजश्रत क्षतजके शंकुकर्णा निरात विदिगिभाराधरि भिन्नखाग्रात् त्वत्तो स्नेहं कृपण वत्सलदु सगोत्र संसार चक्र कदनाद ग्रसतां प्रणीत बद्ध स्वकर्म विरुसप्तम त्यङ्ग्रिमूलम् प्रीतोष वर्ग करधरणं हृदये कदानु या क्षत्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाविना सकल योनिषु दह्यमाना दुःखौषधो तदपि दुःखमते निजायम् ब्रह्मन् ब्रह्मा बिम्बदमे तव दासयोगम् स्वयं प्रिय ससुरिद परदेवताया लीला कदा तव निशिम विरिञ्च गीता अंजस्ति तर्म निगुणन् गुण विप्रभूतो दुर्गाणि ते पद युगालय हंसवङ्ग बालस्य न्यासरणं पितरौ निशिम्म नाट्यस्य चागद मुदन्नति मञ्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य यान्दश्रेष्ठस्तावद् विभूतनुवृत्तां तदुपेक्षितानाम् यस्मिन्नते हर्येण च यस्मा यस्मै यदा यदुत यः तु परापरो वा भाव करोति विकरोति पृथक् स्वभाव संचोदित तदखिलं भवतः स्वरूपम् माया मनसृजति कर्ममयं बलेय कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंस छन्दोमं यदयाति स षोडशारं संसार चक्र मजकोति तरे तदन्य सत्वं विनित विदितात्मा गुणसदाम्ना कालो वशीकृत विसृज विसर्ग सति चक्रे विशिष्ट मजयेश्वर षोडशारे निपीड्यमानमवकर्ष विभो प्रपन्नम् घटामयी दिवि विभो क्षीरदीन्नपाना मायुश्रियो विवहि चतियाञ्जनोऽयम् यस्मा पितुः कुपितः स विसृम्बिताम्रो विस्फूर्तितेन लुलिता सतुते निरस्त तस्मादमुष्टनुवृता मोहनाशिशोऽज्ञ आयुश्रियं विव महेन्द्रियमाभिरञ्चात् नेच्छामि तं विलुलितानुरुविक्रमेण कलात्मनो मनय मां निजप्रीतपार्शम्
ईद्राश्रमं श्रुतिसुखा मृगत्रीनिरूपा केदं कलेबरमशेषरुदान् विरो निर्वेदितं न तु जनो यदपि तविद्वान् कामानलम्बयो लभै समयान् दुप्राभै क्वां रज प्रभै सतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तदानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस न वैरनाय यन्मे पिता शिरसि पद्मकर प्रसाद नैषा परावरमतिर्भवतो ननुष्या दातुरहितात्म सुहृदो जगत तथापि संसेवया सुरतरो इव ते प्रमाद सेवानुरूपम् उदयो च पराभरतम् एवं जनम् निपतितम् प्रवायिकोपे कामाभिकाममनुय प्रवतत् प्रसङ्गा कित्तात् स्मशात् सुरक्षिणा भगवान् गृहीत स्वयं कथनुविशेषिजे तव वृत सेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च मन्येषु वृत्तऋषि वाक्य मृतं विधातुम् खड्ग प्रगृह्य यदवोच दशद्विदिषु त्वामेश्वरो मदपरो बतुकम् हरामि एकस्त्वमेव जगदे द मुसयतो माद्यन्तयो पृथगवशसे मध्यतश्च शिष्टा गुणप्यतिकरम् निजमाययेदम् तानेव तैरवसिता तदनु प्रभीत त्वं यदि सदा शिरा वयततन्नो माया यदात्मपरबोधिरियमिह पार्य यदि यस्य जन्मनिधनं थितिरीक्षणं तं यद्वै तमेव पशुकाल वदति तर्वो नशेद मात्मनि जगद विलयाम्ब मध्ये सज्यस्मनानि जशुकानुभवो निरीय योगेन मिलित दिगात् मणि पीतनिन्द्र तुरेथितो न तु तमो न गुणा च युङ्क्ते तस्य वेते बविदितं निजकारसहोत्या सन्तोषितं प्रकृतिधर्मेण आत्मगुह्यम् आत्मस्यनन्तशयनाद् विरमः सदा मेर् नावेरमेत्त सुख अनीका बटमार्माब्जम् तत्सम्भव कवि रतो निरपश्यमान तां बीजमात्मनि ततं निशोभैरे विचिन्त नाबिन्द दग्धदशतव मप्सु निमज्जमानो जाते गुरु कथ सोम लभेत बीजम् सातात्मयोनि रति विस्मिताथितोऽब्जम् कालेन तीव्र तपसा परिशुद्ध भाव त्वमात्मनि च भविगन्ध विभाति सूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयमय विदितं ददर्श एवं सहस्रपदनाङ्घ्रिशिरे करोरु नाशस्य कर्णनयनं वर्णायुधाढ्यम् मायामम् सदुपलाचित सन्निवेशम् दृष्टाम पुरुषमापमुदम् विरिञ्च तस्मै भवान् हायसि रतर्वत बिभ्र वैद दुरापति बलो मधुकैटवाख्यो अत्रानयच्छु गणास्तु रजतमश्च सत्तं दे तव प्रियतमां तनुमामनन्ते इत्थं नितिर्यगृषिदेव दशावतारैर् लोकाविभावयस्यंसि जगत्प्रतीपान् धर्ममा पुरुषपाशि युगानुवेतं छत्रं कलं यदभव त्वयिवोऽथ सत्यम् नैतन्मनः तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधुते कामातुरं हर्षशोक भये शरणार्थ तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीन एते कतोर्चत विकर सतिमावित्रिहोता सिंहोत तस्तकुतरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च परदृक् कोच कर्म सौतिरे वयस्वपनैव ज्ञ पतिं नुनन्ति एवं स्वकर्म पतितं भववैतरण्या मन्योज न जन्म मरणा सनभीत भीतम् पश्यज्जनं स्वपर विग्रहवैरमैत्रम् अन्तेति पार चरपि प्रियमूढमद्य कुन्यत्र ते खिल गुरो भगवान् प्रयास उत्तारणेस्य भवसम्भ बलोपयेतो
मूढेषु वैमदनु ग्रात बन्धो किं तेन ते प्रियजनानसु नो सेवतां नैवोद्धिजे परदुरातय वैतरण्या त्वदेय गायन महामृतम निगदित स्वते ततो विमुखते तस इन्द्रियात माया सुखाय वरमुद बहतो विमूढान् प्रायेण देव मुनय सविमूर्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनीता नैतान् विहाय कृपणान्ये मुमुचयेको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेदि सुखमितुच्च कण्डोग्यनेन करयोरिवसु दुःखदुःखम् तिष्ठन्ति नियकृपणा बहुदुःखवादम् कण्डोति मनसि विषये तहधीर मौनव्रत श्रुत तपो दयन स्वधर्म व्याख्यारौ जपसमा दय आपवर्म्या प्राय परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवतु धनपात्रतो दाम्भिकानां रूपे मे सदसते तव वेद श्रेष्ठे बीजाङ्कुरामेव न चान्य दरोपकाश युता समच्च अमुवैत्र विचिन्नते त्वां योगेन बेन्निमिपदारुषु नान्यतास्य त्वं वायुरग्निर वनिरे व्यदम्बु मात्रा प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वत्वमेव सगुणो विगुणश्च वो नान्यन् सुदत्तविमनो वदसा निरोतम् नैते गुणान् गुणिनो मोदादयो ते सबे मन प्रवितय सदेव मर्त्या आद्यन्तवन्त उरुगाय विरन्ति हित्वा मेबं विमृश सुधियो विरमन्ति शब्दा तत्तेर्हत्तमनमा तुति कर्म पूजा कर्म मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भवति जनं परमहंस गतो लभेत नारदवाद एतावद् वर्णित गुणो भवत्या भवतेन निर्गुण प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो एतमन्नुरवासत श्रीभानुवाद प्रह्लाद भाद्रभाद्रं ते प्रीतोऽयं ते सुरोत्तम वरं विनिष्याभिमतं कामपूर्वस्मि नृणाम् माम प्रणतायोऽस्य मन् दर्शनं दुर्लभमिमे दृष्टा तु न पुनर्गन्तुरात्मानं तव तुमरति प्रणन्ति हतमां देरा सर्वभावेन साधव श्रेयस्काममा भाग सर्वासा शासितां पतिम् एवं प्रलोभ्यमानोऽपि बलिर्लोक प्रलोभनै एकान्ते तद्भगवते नैच्छतान् सुरोत्तमा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरितं भगवत् तवो नाम नमोदय हरिं तत् भवतेषु तौ तौ तौर्णगृहीत्वा प्रेमैकरूपा स विराशी श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मूर्वदन्ते। अब आज पितृ को पक्ष लागेको छ। पहिला नम्बरमा मेरा पिता पशुपति घिमिरे माता सन्तमाया घिमिरेलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र अब 7औं अध्यायको कथा सारांश भन्दछु। यो सबै कुराहरू भनेकै पितृ उद्धारको निम्ति मैले 4 मास भर श्रीमद्भागवत महापुराण भनेकै पितृ उद्धारको निम्ति हो। आज 16 श्रद्धा लागेको हुनाले 16 श्रद्धामा आफ्ना माता पितालाई सम्झेर उनीको मुक्तिको लागि मैले यो कथा सारांश भन्दैछु। 7औं अध्यायमा आफ्नो आमाको गर्भमा रहेका प्रह्लादले नारद मुनिले बताएको मर्म तत्त्व र ज्ञान असुर बालकलाई वर्णन गरे। नारदले भन्नुभयो, हे युधिष्ठिर, भक्त प्रह्लादले मैले बताएको तत्त्व ज्ञान दैत्य कुमारहरूलाई भने। प्रह्लादले भने, पिता तपस्या गर्न मन्दराचल पर्वतमा गएपछि देवताहरूद्वारा पीडित भएका दैत्यहरू भागेपछि इन्द्र आएर मेरी आमालाई समातेर लैजान लागिरहेका थिए। बाटामा भेटिएका नारदले देखेर भन्नुभयो, हे इन्द्र, गर्भमा ठूलो भगवत भक्त
भगवत भक्त प्रहलादलाई धारण गरेको यो गर्भिणी नारीलाई छोड, यस्तो वचन भनी छुटाएर आफ्नो आश्रममा लगेर उनको रक्षा गरे। जुन समयमा तिम्रा पति आउँछन् त्यस बेलासम्म यही नै बस। यस्तो वचन भनेपछि ती प्रहलादकी आमा नारद मुनिको सेवा गर्दै त्यसै आश्रममा बसिन्। गर्भमा बसेका अवस्थामा नारदले उपदेश गरेको तत्त्वज्ञानलाई आमाले बिर्से पनि गर्भमा बसेको मैले आजसम्म सम्झन्छु। जन्म आदि गरिएका यी छ भाव विकारहरू देहका मात्र हुन्, आत्माका होइनन्। आत्मालाई नित्य एवं शुद्ध जानेर देहादिमा म मेरो भन्ने अभिमानलाई त्याग गरेर प्रकृति आदिबाट भिन्न रहेको जाग्रत आदि अवस्थाको साक्षी परमात्माको अन्वेषण गरो। अज्ञानको मूल कारण संसारलाई स्वप्न जस्तै सम्झेर सत्संग श्रद्धा आदिद्वारा भगवान आदिमा भक्ति गरो। यस लोकको धन सम्पत्ति जस्तै पुण्यले पाइने स्वर्गादि लोकलाई पनि नश्वर सम्झेर हरिको ध्यानमा तत्पर रहेका सबै भक्तजनहरू संसार सागरबाट मुक्त हुन्छन् र परम ब्रह्म स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछन् भन्ने कथा यहाँ भनियो सारांश। अब 8औं अध्यायको कथा सारांश भन्दछु। भवती सुतौ तरुण गीत प्रेमय करूपा सहसा विरासी श्री किन गोविन्द रे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति। 8औं अध्यायमा अति रिसले पुत्रलाई मार्न लागेको हिरण्यकश्यप दैत्यलाई नृसिंह भगवानले प्रकट भएर मार्नुभयो। त्यसपछि ब्रह्मादि देवताहरूले नृसिंह भगवानको स्तुति गरे। नारदले भन्नुभयो, यही दृष्टि यस प्रकारले प्रहलादले उपदेश गरेको तत्त्वज्ञानलाई दैत्य बालकहरूले पनि ग्रहण गरेको जानेर गुरुहरूले डरका साथ निवेदन गरेपछि दैत्यराज हिरण्यकश्यप कोपले जल्दै पुत्र प्रहलादलाई मार्ने इच्छा गर्दै भन्यो, हे दुर्विनीत मदान मन कुलवेदक राधव तौद मच्छा सरोदोतम नशेत्याद यमचयन। हे उद्दण्ड मन्द आत्मा भएको कुल नाश गर्ने अधम, मेरो शासन नमान्ने घमण्डी तलाई आज यमलोक लैजानेछु। यसरी क्रोधका साथ हिरण्यकश्यप भन्दछ, हे मूर्ख बालक, सम्पूर्ण लोकलाई कम्पायमान गर्ने भएको मेरो शासनलाई कसको बलले काट्दछ? यस्तो वचन भनेर आक्षेप गर्दै हिरण्यकश्यपले भनेपछि प्रहलादले भने, न केवलम मे भवतश्च राजन् सबै बलम बलिनाम चापरेशान बरे बरे मेथिर जङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वश प्रणीता स ईश्वर कालौरो क्रमोसा बोध स सत्त बलेन्द्रियात्मा सैव विश्वम परमा स्वसौति सृजन्त भत्यते गुणत्रयेश। हे राजन, मेरा मात्र होइन हजुरका र अरू सबै बलवान पुरुषहरूका पनि उनी परमात्मा बल हुनुहुन्छ, जुन परमात्माले ठूला साना थावर जन्म सबै प्राणीहरू र ब्रह्मादि देवताहरूलाई आफ्नो वशमा राख्नु भएको छ। उनी ईश्वर काल हुन्, उरुक्रम अर्थात वामन विष्णु हुन्, उनी ओज सत्व बल र इन्द्रियका आत्मा हुन्, उनी परम श्रेष्ठ। परमात्माले सत्य रजो र तमो गुणको आश्रय गरेर आफ्नो शक्तिद्वारा जगतको सृष्टि स्थिति र प्रलय गर्नुहुन्छ। यस प्रकार ब्रह्मादि देवता र विश्व ब्रह्माण्ड चराचर जगत जसको वशमा छ, उनी परमात्मा सबैका बल हुनुहुन्छ। त्यसकारण हे पिता आसुरी भावलाई त्यागेर समान दृष्टिले परमेश्वरमा मन लगाउनुहोस्। यसरी प्रहलादले प्रत्युत्तर दिएपछि हिरण्यकश्यपले भन्यो, मदेखि भिन्न जगदीश्वर कहाँ छ? यो खम्बामा किन देखिँदैन? त्यो ईश्वरले तेरो रक्षा गरोस्। यस्तो वचन भनेर हिरण्यकश्यपले खड्ग समातेर मुठीले खम्बामा प्रहार गर्यो। भक्तको वचन सत्य गर्न ठूलो शब्द गर्दै डरलाग्दा दारा नङ्ग्रा भएका, सिंहको शिर भएका, मनुष्यको शरीर भएका, अत्यन्त डरलाग्दो रूप भएका नृसिंह भगवान हरि प्रकट भएर खड्ग र ढाल हातमा लिएर
आक्रमण गर्ने भएको त्यो दैत्यराज हिरण्यकश्यपलाई समातेर तिघ्रामा राखेर नगरले छाती चिरेर मार्नुभयो। क्रोधको आवेशले तिनै लोकलाई कम्पायमान गर्ने नृसिंह भगवानलाई देखेर भयले आकुल भएका ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, ऋषि, सिद्धि आदि सबैले अञ्जली जोडेर भने, हे प्रभु, जगतको सृष्टि स्थिति प्रयोग गर्ने भएका हजुरलाई हाम्रो नमस्कार छ। यही दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यपको वध गरेर हामी सबै सुरक्षित भएका छौँ। हे प्रभु, शान्ति ग्रहण गरेर अनुग्रह गरिबक्स्यो। यसो भन्दै अनेक किसिमले स्तुति गरे। हरिओम तत्सत्। भौति सुतौ तौ तरणोगीता प्रेमै करो पासा विरासित श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ्यति नामानि मोर वदन्ति। अब 9औं अध्यायको कथा सारांश भन्दछु। 9औं अध्यायमा ब्रह्माले काँटाले प्रेरणा गरिएका दैत्य बालक प्रहलादले ऋषिलाई शान्त गर्दै अत्यन्त डरलाग्दो स्वरूप भएका नृसिंह भगवानलाई स्तुति गरे। यस प्रकारले ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता र लक्ष्मीले पनि नृसिंह भगवानको कोपलाई शान्त गर्न नसकेपछि ब्रह्माले पठाइएका प्रहलाद नृसिंह भगवानका पाउमा परे। नृसिंहले हातले स्पर्श गरेर पवित्र भएका भक्त प्रहलादले स्तुति गर्दै भने, हे प्रभु, ब्राह्मण आदि देवता एवं मुनिहरूको पनि जान्न र आराधना गर्न नसकिने भएका हजुरलाई दैत्य कुलमा जन्मेको मैले कसरी स्तुति गर्न र सन्तोष गर्न सकौँला। भौतिक ब्राह्मण भन्दा पनि हजुरको भक्त चाण्डाललाई म श्रेष्ठ मान्दछु। हजुरले दैत्यराज हिरण्यकश्यपलाई मारेर लोकहरूलाई सुख दिनुभयो। आफ्नो कर्मले बाँधिएको संसार रूपी चक्रमा पीडित भएको मलाई उद्धार गर्नुहोस्। सम्पूर्ण संसारलाई हरण गर्ने हजुरको हातको स्पर्शलाई प्राप्त गरेर दैत्य कुलमा उत्पन्न भएको म पनि धन्य भएको छु। कार्य कारण स्वरूप यो जगत हजुरको रूप नै हो। हजुरले ब्रह्मालाई हयग्रीव अवतार लिएर वेदहरू दिनुभएको थियो। संसार रूपी वैतरणी नदीबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्। हजुरको सेवा बिना तपस्या आदि साधनहरू पनि मुक्ति दिन समर्थ हुँदैनन्। यस प्रकारको स्तुति गरे पछि नृसिंह भगवानले शान्त भएर भन्नुभयो, प्रहलाद वज्रवज्रम ते प्रीतोहम ते सुरुतम वरम वृणीष्वाभिमतं काम पुरुषम्यं नृणाम। हे कल्याणमूर्ति प्रहलाद, तिम्रो कल्याण होस्। हे असुरहरूमा उत्तम, तिमीसँग म प्रसन्न भएको छु। आफूले चाहेको वर माग, म मनुष्यहरूको कामना पूर्ण गर्दछु। यसकारण इच्छित वर माग भनेर नृसिंहावतारले भन्नुभयो भन्ने कथा यसमा विस्तार गरियो। हरिओम तत्सत्। भौति सुतौ तौ तरणोगृहीत प्रेमै करो पासा विरासे श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति। ओम यन्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय पार्थम् इष्टकाम प्रसिद्धाय पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरेश्रेष्ठ स्वस्तानं परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देव तत्र गच्छ सुरेश्वर। आवाहनं न जानामि तवार्तनं पूजां चैव न जानामि चमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारणभावेन चमस्व परमेश्वर। भूमौ खल्तपादानां भूमिरेव बलमनं त्वयि जातपराधानां त्वमेव शरणं मम। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भवतीहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वर। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वर। मेरा पितृहरूको उद्धार होस् भनेर मैले श्री कृष्ण भगवानसित नमस्कार गर्दछु र पितृहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन्छु आज। हरि ओम तत्सत्।